Vidjeli ste kako smo bili na Karu, tamo kako nas je konj vozio, a gospodin Šime Marić će nam reći što je to, kako se to konj prndeca? Konj se prndeca, ja dok sam bio mali, kao dečko, i ja sam imao konje. I ja sam gonije i jaha na konjman u ispašu. Dobro. U ispašu i kad sam jaha sam do ispaše i kad sam saša sa konja, i onda sam ga pušta i on se prndeca. Prndeca se? Prndeca se kao da je raspoloženje neko ima. Osriće, jel? Osriće se prndeca, to je, valja se, što je radi? Ne, skače i baca noge i tako. To je znači prndecanje, jel? Da, to je prndecanje od konja, veseli se. Aha, to je to životinjsko običaj, tako, pasi, zečevi, jeli, ove, ovako. Aha, znači to znači konj se prndeca. Konj se prndeca i veseli se, raduje se kad duša ne ispaša. Hvala vam, Šime, hvala vam puno.